Salibonani balaleli abahle abathakazelela ukulalela lona lolu hlelo. Siyabonga umlimi ukubana siyahlangana futhi ukubana sizokuzwa indaba ezimnandi esisijabulisayo njalo esiphathelane ngosindiso lwethu. Namhlanje singakaqalisi zacela ubana sibe lethuba lokubana sikhulume lo mdali ngomthandazo. Ake cimezeni sikhuleke lapho esikona. Baba wethu osezulwini lalapha emhlabeni, okubhaliweyo encwadini zakho ezingcwele singakuzwisisa kuphela nxa umoya wakho ingcwele ukhona. Siyawunxusa ukubana ube khona kathesi usichasisele imfumba yasezulwini sisindiswe ngayo. Sikhuleka sambe egameni kaJesu lihlalazwe naphakade. Amen. Siyabonga. So njengoba ngitshilo namhlanje isihloko sethu sithi sona njengesikhukhukazi. Njengesikhukhukazi. Lethemba lokubana isikhukhukazi siyasazi. Nxa sikhuluma ngesikhukhu sikhuluma ngenkukhu ensikazi. Yiso isihloko sethu sanamhlanje. Indaba yethu namhlanje enengi igxile kubhuku likaGenesis chapter 1 verse 1 verse 2 lo verse 3. Nxa sesifike khona lapho siyabe sesiqedile. Now ibhuku likaGenesis ngizaqala ngifunde ngesindebele. Sizakhangela ama-version achiyachiyeneyo ukuze sithole isifundo sethu sanamhlanje. UGenesis chapter 1 verse 1 uqala ngokuthi yena lapha ekuqaleni uNkulunkulu wadala amazulu lomhlaba. In the beginning God created the heavens and the earth. Esikufumanayo lapha ku verse 1 nxa iBhayibheli lisungula lisitshela ngesandulo lokwandulwa kwaso. Oqala iBhayibheli sivezela ukubana ekuqaleni uNkulunkulu, nxa ukuthi bengizaphawula kumbe ukupunctuate iBhayibheli benza ukuthi ekuqaleni uNkulunkulu ngqe wadala izulu nomhlaba, ukwenzela ukubana ingxenye yokuqala sizwisise ukubana esikhuluma ngaye lapha ngubani. So uGenesis chapter 1 verse 1 uselobana izinto zonke zaba lalapho ezaqalela khona. Kodwa isandulo singakabi khona, umanduli wesandulo lo wandulela isandulo ukuze asandule. So before the beginning began, the beginner of the beginning had begun to begin the beginning. Esikutholayo yikubana lapha uNkulunkulu lo owadala izulu nomhlaba kayisiyo ndalo, ngoba wandulela indalo ukuze asungule indalo. Okwesibili sifunda ubana uNkulunkulu lo okhona uGenesis chapter 1 nguNkulunkulu okuthiwa ngu-self-existent, owaphila waba present ngokwakhe engazange adalwe ngumuntu. Kulapho esitola khona ngesikiwa okuthiwa yi-wasness of uNkulunkulu, ukuba khona ukaNkulunkulu andulela indalo. Namhlanje emfisa sigxile kakhulukazi nguverse 2. So nxa kudalwa izulu nomhlaba njengoba uverse 1 esichasisele lapha, sifuna ukubona ukuthi kuyini okwenzakalayo umhlaba udalwa. Number 1. Number 2, isimo somhlaba udalwa sasinjani. Number 3, what was the attitude of God? uNkulunkulu wayesithini ngaleso simo sendalo esasikhona ngaleso sikhathi. Ungafunda iBhayibheli lesindebele lithi lona njalo umhlaba wawungela simo, ungela lutho. Umhlaba wawungela simo, umhlaba wawu-formless, wawungela simo, umhlaba wawungela lutho. So iBhayibheli lesindebele lisitshela ngento lapha engani kayichasiseki ngoba kayila simo. Kasi ngeke sathi umhlaba wawulamakhona kumbe umhlaba wawuyi-round, wawungela simo umhlabathi wona lo. Ungafunda elesikhiwa, it says the earth was without form and the earth was void. So nxa uMoses osilobelayo uGenesis eloba, uNkulunkulu uyamthatha amngenise kuvision ukuthi abone isimo sendalo. Nxa uMoses ebhala ngokubona ngamehlo akhe langokuzwisisa kwakhe,
uthi umhlaba lo was without form, umhlaba lo was void. Ngizafuna sigxile kakhulu kumabala la amabili elithi lona umhlaba wawungela simo, njalo umhlaba wawungela lutho, kumbe umhlaba was without form and umhlaba was void. Wathi ngiqale ngebala elithi void. Ibala elithi void kulabo abenza ezomthetho lisananzela ukubana lapho kusiniswa ibala elithi into ivoid, ngizanika isibonelo. Abantu ababili bangachata bese kuthiwa umtshado lo uvoid, kutsho ukubana umtshado lo is considered as if vele kawuzange ube khona. Ngicela silandele umcabango nalo. So iBhayibhili lithi lona into eyadalwa nguNkulunkulu, isimo kwakungani vele ubudala okaqalisi. It's like umhlaba was void. It's like kwakungela lutho, uNkulunkulu wayengenzanga lutho. So iBhayibhili lithi umhlaba was without form, wawungela simo, umhlaba njalo was void. Bese lisithi lona and the darkness, kumbe ubumnyama, lo bumnyama babuphezu kokujula. Into le ebonwa nguMoses, into le engela simo, into le engabukekiyo, into yona le kuthiwa phezu kwalokho yayimnyama, kwakulomnyama owawukhona phezulu. Ngithanda iBhayibhili esiTonga lithi lona nyika yakaliphilingene. Uyabona ibala lithi kuphilingana, litsho into embimbi, into engachasisekiyo, ayijabulisi ukuyibona, ayinambitheki, kayichazi ukuyithinta, iliphilingene. Umhlaba wawunjalo. Uthi kunjalo kwakumnyama tsu, kubambile, kumnyama khona phana, kwakumnyama. Now, nxa siqhubeka icazulula lona leli ibala, ungakhangela iBhayibhili okuthiwa i-Amplified, lithi lona and the earth was without form, an empty waste, darkness was upon the face of the very great deep. Esikutholayo yikubana lapha umhlaba lo kumbe indalo leyi yayingabukeki, yayingela lutho, waste, into nje, into emahlayana nje. Kule ndawo lapho esilahla khona izibi okuthiwa yi-west, esifaka khona i-west, kuthiwa umhlaba lo wawunjalo, njalo lalo liyavuma ukubana kwakumnyama phezulu. Singakhangela elinye iversion okuthiwa The Message, lilamabala athize amnandi. Lithi lona the earth was a soup of nothingness. Kuthiwa umhlaba, basalwane balaleli bami, wawunjenge soup engela lutho. Ngizama ukuyimagina kodwa into le angiyiboni ngelihlo lengqondo ukuthi umsobho ongela lutho ngonjani, umsobho ongela onion, umsobho ongela spice, umsobho ongela sawudo, ungumsobho nje. So nxa The Message Bible describe isimo, describe njenge soup of nothingness, umsobho ongela lutho. Liyaqhubeka lithi futhi a bottomless emptiness, into nje engela mkhawulo kodwa ingela lutho. Liqhubeka lithi an inky blackness, inky esibhala ngayo emnyama tsu. Singakhangela amabala wonke la asifikisa kundaba ethile ethi yona umhlaba usuke ezandleni zikaNkulunkulu. Genesis chapter 2 wawungabukeki. Umhlaba ngokwawo kuchapter 2 khona laphana wawungela themba. Umhlaba khona phana wawungela mpilo. Umhlaba khona phana wawunganambitheki. Kwakungela into esingayikhangela sibuke ngomhlaba usanda kudalwa usuke ezandleni zikaNkulunkulu. Iba lembuzo eminengi ukuthi uNkulunkulu usomandla owenza izinto zibe khona, mhlobo wami, kwenzakala njani ukuthi into eyaphuma esandleni sakhe ibe lesimo esinje esingacaziyo? Bese ngicabanga ukubana nxa kuyikuthi esandleni sikaNkulunkulu umdali olungileyo ongcwele
kwavuma ukubana kuphume into enje, kuthi ukubana kuyenzeka ukuthi emntwini kumbe ebazalini abaziphetheyo kuhle kuhle kuphume ingane engacaciyo, ingane ehlukene labazali, ingane engezwayo, umuntu oyisigangi. Kuyayenzeka ukubana aphume esandleni sikamfundisi, ngoba esandleni sikaNkulunkulu kwaphuma a soup of nothingness, into engacaciyo. So kwesinye isikhathi ungayenza your best, ungenza ubungcono bakho, kodwa izinto zingathuthi ngendlela okhangele ngayo, ungazihluphi kakhulukazi, ngoba kuverse 2 umhlaba usuke ezandleni zikaNkulunkulu, lawo wawungacaci, lawo wawungabukeki, lawo wawungela mpilo, lawo wawungela themba. Kodwa wasikhangela amabala kancane in 2-3 minutes ngesiGreek. So nxa uthi umhlaba wawungela simo, ungela lutho, the earth was without form and void. Ibala elithi form lisuka ebaleni lesiHebheru elithi lona tohu, elithi lona tohu. Ibala elithi tohu, umhlaba was tohu, umhlaba wawungela simo. NgesiHebheru lapho okwatholikwa khona iBhayibhili, Old Testament, ibala lelitsho ukubana bilichaza into formless, engela simo, into confusion, ukusangazeka, ukuhlangana kwamakhanda kungacaci. Kutsho litsho into okuthiwa unreal, into engaphiliyo, into eyifantasy, into engani isemcabangweni, imaginary, yiyo kuthiwa yitohu. Kutsho into futhi empty, kungatsho futhi iwasteland, lapho ichitha khona izibi, kumbe lingatsho futhi inkangala. Yilo libala elithi form, ibala elithi tohu. So the earth was without form or without tohu and void. Ibala elithi void lithi bohu, B-O-H-U, elithi ukubana lalo emptiness, elithi ukubana void, elithi ukubana waste. Wonke emabili amabala la singawafunda ngesiNdebele, siwafunde ngesiTonga yakaliphilingene, siwafunde ngesiKiwa, siwafunde ngesiHebheru, ayavumelana ukubana umhlaba wawumubi, umhlaba wawungabukeki, umhlaba wawungela themba, umhlaba wawungela philo. Umbuzo wandilandelayo, nansi into sidaliwe nguNkulunkulu engacaciyo. But what was the attitude of God towards yona le into eyayinjani bazalwane, eyayidaliwe balaleli bami? Now, i-attitude kaNkulunkulu sithola kuverse efana nayo. So ithi yona lapha, njalo umhlaba ongela simo, ongela lutho, lobumnyama babuphezulu kokujula, lo moya kaNkulunkulu wayentiza phezu kwamanzi. Amen. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Kuthiwa kunjalo, umoya kaNkulunkulu wawufukamele. Ngikale ngibale ngeBhayibheli kuthiwa the Message. Lithi lona, and God's Spirit brooded like a bird above the watery abyss. Umoya kaNkulunkulu wawufukamele yona leyindalo eyayingabukeki, eyayimbi, kodwa umoya kaNkulunkulu esikwazi ukubana nguNkulunkulu wayefukamele njengesikhukhukazi esifukamela amaqanda. Now, so nini ukuthi iBhayibheli ithini lapha? Uyasibona isikhukhukazi. Isikhukhukazi nxa silamaqanda siyafukamela amaqanda. Nxa sifukamela amaqanda laphana akulula. Okuqala inkukhu yabe ngenasikhathi sokuzithokozisa. Kwesinye isikhathi inkukhu yahlala ifukamela amaqanda ingela kudla. Kwesinye isikhathi
kuyabe kulobuthatha lokunye okuluma inkukhu nxa ifukamela amaqanda kodwa ayisuki emaqandeni iyabe ilokhu iwafukamele ngenxa yani ngenxa yokubana inkukhu iyakwazi ilethemba lokubana ngelinye ilanga itsiyane lizakhala itsiyane lizaphuma so ukuthi ubana inkukhu leyana kumele ithi overcome ubunzima lama challenges wokufukamela ngenxa yethemba lokubana ngelinye ilanga kuzaphuma impilo kumbe itsiyane yikho iBhayibheli lithi lona la nxa umhlaba ongabukeki uyikhonoko nje esikuchazisileyo umoya kaNkulunkulu wawufukamele ngenxa yobana uNkulunkulu had hope that one day something good will come out of this soup of nothingness. Hallelujah. So sithola ukubana lapha umoya kaNkulunkulu khona phana izinto zingabukeki ufukamele wawuhlanganisa. The Spirit of God was knitting together. Wawuhlanganisa izinto leziyana zisiyenziwa izinto ezaba zinhle. Wawulokhu uhlanganisa imfula, uhlanganisa amanzi, uhlanganisa izihlahla ngoba umoya kaNkulunkulu wawusithi lokho okwenziwe nguNkulunkulu ngizakufukamela. Sifundani? Sifunda ubana abazalwane. Kwesinye isikhathi nxa sikhangele abantu abathize singathi ngoTohu laboBhohu ngabantu nje ongela themba kodwa abantu abanjalo umoya kaMlimu kawusuki kibo umoya kaMlimu uyabe lokhu ebanqanda umoya kaMlimu njengoseuqaliseni uyabe ubafukamele ubembese ubakhudumeze ubanike idignity ngumoya kaMlimu empilweni esiphilayo bazalwane kwesinye isikhathi abazali nxa bekhangele abantwababo sekuyithohu lebhowu akulathemba ngabantwababo ngoba sebekhona kuzidakamizwa ngoba lapho kulamasela nxa uqanjwa amasela abantwabakho bakhona ngoba lapho kulokuhlobonga abantwabakho bayatholakala wena njengomzali sebakutshela zagcwala swalahla ithemba ngabo sekuyinto nje isoup of nothingness waze wanqapha njengomzali wathi lo engafa angifuni ukuzwa ngemfa yakhe so wafunga wemba phansi sekuyinto nje ongumuntu kazana ongela ndaba lakho zwala ngikutshele mzali uNkulunkulu wadala yena lo muntu onjalo ulokhu emfukamele ulokhu emembese ngenxa yani ulethemba loba yengelilanga lapha kuzaphuma umdikoni wami yikho zathola ukubana nxa ufunda iBhayibheli kule ndaba kamama uthiwa nguMary Magdalene uMary libizo lakhe uthi Magdalene alisobi sibongo sakhe indawo lapho ayesebenza khona imisebenzi engamihle imisebenzi yobusuku nxa omama bebemkhangele uMary babebona isitha sabo a snatcher of their husbands babebona ichithamuzi umuntu wayechitha imizi yabo babebona umama ongela buntu umama ongela mbeko umama ababemfisela ukuthi ngakuyavuma uthi umbane uqhamuke khonapho afele esenzweni esibi asenzayo kodwa enjalo umoya kaNkulunkulu njengesikhukhukazi esifukamela amaqanda umoya kaNkulunkulu wawufukamele wembese uMary Magdalene ngoba uNkulunkulu wayebonile ubana ngelinye ilanga kuzaphuma umuntu ozangcoba amafutha ngokufa kwami uzaphuma umuntu ozafakaza ngokuvuka kwami what we call a right off to God is not a right off. Yake ngibone nxa amagqwetha abhala amaphepha
okudabula imitshato. Balesikhiwe esinye so esimnandi esokuthi ungasibala so uyathi ngempela lokhu liqiniso. Nxa bedabula umtshato uyabezwa bebhala besithi bona, the marriage is irretrievably broken down without any hope of being resuscitated. Besithi umtshato lo sufile fifi okuthi akula mzamo engenziwa ukubana siuvuse uphile. Ngakho manje vuma ukubana umtshato lo udabule. Ngamehlo abantu benyama ngempela ubufakazi buyabe bukhona ukubana umtshato lo awusela themba. Abantu baze bathi kungcono ukubana sidivorce. Ngifuna ukutshela ukubana even if umtshato wakho ulamanyala angakanani, umoya kaNkulunkulu awukasuki. Umoya kaNkulunkulu ulokhu ufukamele. Umoya kaNkulunkulu uyabulokhu lethemba lokubana ngelinye ilanga umtshato lo uzaphila, ngoba uNkulunkulu nothing is impossible. Nxa kuthi uNkulunkulu wavusa uLazaro kwabafileyo, uyakwanisa ukuvusa lemtshato engasela themba. Othi inkulumela emlaleli isihlobo sami, ubucabanga ukudinga imali yokuthi uyodinga igqwetha, usithi umtshato wakho lo sunyanyeka. Lanxa unjalo uverse 2 uthi yena umhlaba unyanyeka lawo umoya kaNkulunkulu wawufukamele. Umoya kaNkulunkulu wawufukamele. Kwesinye isikhathi bazalwane, icorona esiphila kiyo le esiphakathi kwayo sidlovoze our financial positions. Ama projects ethu esakhento ezasinika imali sefile, kodwa amabhili elokhu ekhwela. Nxa ukhangele uthi wena iproject le ayingeke ngayivusa, even if ingathola imali ansoze ngikwanise ukuyivusa ngiyifikise lapho engifisa khona. Iproject le siyibhowu lothohu. Lanxa kunjalo mzalwane, ngifuna ukunika ithemba lokubana umlimi usomandla umoya ongcwele ulokhu usafukamele. Ukhangela ubana ngelinye ilanga yona le iproject izavuka. Kulabanye abantu esiphila labo esibaziyo impilo zabo, njengabantu sathi lesi lo nguSathane ohamba ngenyawo. Saze sathi ungambona lo engena ezulwini, mina ngiyangena ngereverse. Ngamanye amazwi ngabantu esibabone bebabi okugcina, ngabantu esibabona bengasindise. Uzomnyelisa lo engangena ichurch mina ngiyaphuma. Swana ngikutshele mzalo, umuntu onjalo wena kusela themba lokubana engasindiswa, kodwa uNkulunkulu umoya wakhe ufukamele njengesikhukhukazi esifukamela amaqanda. Ngelinye ilanga ngathi ngishumayela kwenye indawo, ngahlangana lomngane wami engafunda laye kudala 9798, ngihlangane laye 2017. So ngangishumayela ukuthi mfundisi yimi. Nabantu bangabona umuntu otshumayela bathi mfundisi. Uthi mfundisi, ngathi ngisuka esikolo ngayenza lokhu kwayala, ngayenza lokhu kwayala, ngayenza lokhu kwayala, ngakambe eGoli kwayala. Ngabona indoda sihlezi emini khuluma lami ekhala inyembezi. Hathi uhlengeza ukhala literally esithi indoda sengiphelelwe ngempilo. Ansela themba, sengizamile konke sekwehlule. Engingakwenza ukubana ngiqedise impilo yami ngizubulale, ngoba impilo ayisela mucho. Zwana mhlobo wami, lanxa impilo yakho sinjalo ingasela themba, siyithohu lobhohu. Isiqiniselo sika verse 2 ngesokubana njengesikhukhukazi esifukamela amaqanda, impilo yakho enjalo engelathemba uJehova uyifukamele. uJehova is knitting it. uJehova
is polishing it. Uwenze ukuthi ngelinye ilanga izaphuphuma igcwale. Khumbula ubana uJesu wathi yena ngizile ukubana abantu babe lempilo impilo ephuphumayo. Ngelinye ilanga kwakule ndaba emthethwandaba. So ubaba lo wayesebenzela ikhampani ethize. Then ubaba lo wayehamba ngemota yecompany wabe seyichayelela. Nxa imota le yayisichayelelwe uyareport emsebenzini bayikhangele bathi hayi imota le i-right off ngoba akusavuma ubana silungise. So ubaba lo wayesisebenzi bamtshaja ngokubulala imota yabayi-right off bamdisimisa umsebenzi. Ubaba lo wabesekamba ecourt esiyayenza eappeal wabesedinga igqwetha lafika lammela wachasa indaba yakhe. So yathi nxa indaba ingena kwa-appeal indaba engeyokuthi kucazulule ukuthi ubaba lo waxotsha umsebenzi ngenxa yokuthi watshayela imota yaba yi-right off. Uloya wabesesukuma ebuza abanikezi bekhampani wathi lina lithi ubaba lo watshayelela imota bathi ye. Bathi imota le ayitshayelelayo lithi na yaba yi-right off bathi ye. Yikho sile samxotsha umsebenzi. Wathi wena manager am I right ukuthi ngithi awusomakanika? Wathi mina awusomakanika. Wathi ngicela ukubuza ukubana ungupanel beater yini? Wathi hayi angisopanel beater. Wathi ngicela ukubuza are you an auto mechanic? Wathi hayi kanso auto mechanic. Wabe seseniqedelane ngawe. Wabe sekhangela umantshi uloya lo. Wathi mantshi umuntu othi imota le yi-right off khala lwazi ngemota ngoba le moto okuthiwa yi-right off hayazi. It is only a mechanical engineer that can tell with authority that this car is a right off. So okutshiwo ngabantu laba bayazixoxela nje kasingeke sikuthathe njengendaba esingaxotsha abantu laba. Umantshi wathi ngiyavumela lawe lawyer case dismissed bababuyela emsebenzini. Kuyini ezama ukutsho yikubana kulabantu empilweni esathi thina lapha zimota ezachayelelayo ngama-right off azingeke zavuka. Nxa abatsho njalo ngabantu benyama uJehova engatshongo njalo yena lo muntu uyavuka njengemoto ehamba emgwaqweni. Ngamanye amazwi it's only uJehova umdali ongathi umuntu lo akusela themba ngoba umoya wakho ongcwele ulokhu ufukamele. Ngothi ngicina ngoverse 3 iBhayibheli lithi lona kuverse 3 verse 2 sechasile ukubana izinto zazimbi izinto zingabukeki sichasise ngendimi zonke kwakukubi bazalwane sabe sitoli hope yoba nomoya kaNkulunkulu wawufukamele. Singahamba kuverse 3 ngiyayithanda le ithi yona uNkulunkulu wathi akube khona ukukhanya let there be light uthiwa lokukhanya. Uyabala amavesi alandelayo uNkulunkulu wabe sesithi it was good. Hallelujah. Liyabona into eyayimbi ifile ingelampilo kuverse 2 owayigcinayo ufukamelo kaNkulunkulu ngoba yayisamelele uNkulunkulu kubana atsho ukuthi akube lokukhanya. Impilo zethu amabhizinesi ethu imitshato yethu engani ayikambi kuhle imelele kuphela ilizwi likaNkulunkulu elithi lona akube lokukhanya. uJehova ngathi akube lokukhanya othohu labo bhohu bayanyamalala. Hlobo sami esithandekayo ngiyakwazi you are not happy ngempilo yakho. Ngiyakwazi you are not happy ngempilo kamakhelwane. Enye impilo abantu abakho ayikuthokozisi. Ungalahli ithemba uJehova usabambile. Nxa uJehova esabambile uzamemeza ukubana akube lokukhanya. Okudingakalayo ukubana wena ubeke ithemba kuJehova. uJehova umesabe weyame kuye. Nguye umakhanika wempilo zabantu. Nguye umakhanika wenotho zabantu. Nguye umakhanika wabantu abakhe. Ake sikhulekeni emini lantambama ukubana Jehova banulokhu bambile. Ngisamelele ilizwi lakho elithi lona let there be light and there shall be light. Njengesikhukhukazi esifukamela amaqanda impilo zethu zifukamelwa umoya oyingcwele. Yikho sakhuthwa imota umoya oyingcwele ufukamele.
yikho sakhudwa icorona moya engcwele ufukamele asimesabeni Jehova simdumise ngoba nguye yedwa lapho kule mpilo zethu uNkulunkulu asibusise.